Ti slikaj, imaš koga da slikaš. Vi se malo približite, molim vas. Ja sam isličar, onoga bit će vam vodič danas kroz Stari grad. Inače ja volim da pišem, volim da pričam, volim da informacija profesor. Da znate da smo mi imali, da se pozovem na ono Martina Luthera Kinga. Znate kad je rekao imam jedan san. On je naravno razmišljao da su svi zajedno u jednoj državi ravnopravni. Mi razmišljamo o tome da nam se san ove godine ostvario, da ste vi oplemenili naš grad. Nama je drago da ste vi u Crnoj Gori, u Urciju, došli ovdje za vašu informaciju. Ovo je grad koji se nalazi na jednoj liniji, na jednoj paraleli sa Rimom i Barcelonom. Dakle, mi imamo 3000 godina kulture, 3000 godina pisane istorije. Dakle, od Plinija Starijeg pa nadalje uvijek se pisalo i uvijek se živjelo na jednom fantastičnoj harmoniji ovdje u Starome gradu, u Urciju i uopšte u Crnoj Gori. Za vašu informaciju, jedan multikulturalizam, jedno raznovrsno, da vam kažem, ljudi svih rasa, svih boja, svih vjera živi ovdje bez ikakvih problema. Mi imamo na našim plažama ovdje preko 200.000 ljudi tokom sezone, da nemate ni svađa, ni tuča, nemate ni lopovluka, nema ničega ovdje. Ima malo bučne muzike, ali to je sastavni dio i imperativ modernog turizma ovdje kod nas. Zato ovi gosti ovdje koji plaćaju visoke cijene moraju malo i da trpe. Mi pogotovo imamo te angažmane tokom proljeća, tokom jeseni, kada je ovdje izuzetno lijepo. I ovaj gospodin Rašumbegović ovdje, vidite, u ovom dijelu Palate Venecije napravio jedan mali raj. I ovo se graniči sa Svetim Stefanom, s tom razlikom što je Sveti Stefan zatvoren. Ja radim kao turistički vodič odavde do Dubrovnika, Albanije, svuda idem. I uvijek imate na prospektima tamo da se posjećuje Sveti Stefan koji je nažalost sada zatvoren, da mi ne možemo tamo da uđemo. Stari grad Urcija će vas uvijek očekivati otvorenih kapija, otvorenih vrata, otvorenih srca, zato što ovdje žive sasvim normalni ljudi i ja sam jedan od njih koji živi ovdje. Ja sam, da zovu me ovako gradonačelnikom, inače nisam nikakav gradonačelnik jer nisam političar, mi smo van politike. I jedan dobar turistički vodič nikad vam neće pričati o politici. Imamo mi o čemu da pričamo, najljepšu zemlju na planeti ovdje Crnu Goru, na samo 625.000 stanovnika imate fantastični 6 nacionalnih parkova, imate ovdje, pogledajte, fantastične plaže, imate izuzetno ljubitelji narod koji uvijek čeka, uzme pare narodni, hoćemo da radimo. I da kažem još nešto što tiče istorije, pošto ste bili ovdje u Palati Venecija, da vam počnemo od Venecije, Venecijanska republika, vladala je ovdje 150 godina. Za vašu informaciju, znate ime Montenegro, kada su Venecijanci posle bitke kod Lepanta 1574 došli su Turcija, a Venecijanci su 1422. 21. godine kad je umro Balša III u Beogradu, dolazi Venecija i 150 godina njihove vladavine. Kada su brodovi ušli oko Kotorski zaliv, jedan se mornar popio na katarku i uzviknuo o grande dio guarda Montenegri, veliki Bože, vidi crne planine. Tako je Crna Gora i dobila ime Montenegro, koji smo mi registrovali 2006. godine, se sjećate na referendumu. I još nešto da vam kažem, Venecija je tada bila jedna od najjačih zemalja, ima 300 brodova više od Engleske. Za jedan dan su znali da napravi jedan brod. I držali su Dubrovnik ovom po stranu, tako da su Osmanlije došli do najpoznatiji je bila Jelena Kremiranović, to je čerka knjaza i cara Lazara, jedna od najljepših žena u tom vremenu bila. Iz Sudana su bili po 2 metra visoko. Ovi ostali su bili normalni kao mi. I većina njih, da znate, nije baš dovoljena kao Roma, nego su oni polazili kao izbjeglice sada. Ulazili su u naše brodove kao smrt
ovdje, znači kako je Don Quixote otišao, a Sancho Panza je volio da jede. To je taj dio u Španiji koji posjedi izuzetno puno tog voda. Eto da znam. Idemo malo na ovu stranu. On je igrao. Da počnemo još malo odavde. Dajte malo sad im ne smišu. Ja sam bio Partizanov, zahtio sam igrati za Zvezdu. Ja sam bio Partizanov, zahtio sam da igrati za Zvezdu. Ljubiš s Partizanovcima, to nije u redu. On je bio Zvezda Špedija. Ja sam cigar, zato sam ja ženio cigar. To je malo terenenci, taj dio tamo još jedan put vas podsjećam, 421. 421. 150 godina Venecija je vladala Lučin. Kažu da je grad tada imao više nego danas. Danas 20.000 pitanja imali na svima, tada je imao do 25.000 ljudi. Inače, gospodar, pa kažemo ovako, prstimo po meni, ja sam živali ovdje, da su za nas. U predanjima se smatra da je Đerđ Balša, odnosno treći, sahranjen ovdje na ovom dijelu. Ja se kao dijete sjećam kad su vršili iskopavanje ovdje je radio jedan od najvećih naučnika bivše Jugoslavije, to su Bošković i nekad su dolazili ovdje brodovi, jer nije bilo puteva i Rusije, tada dnevno, da ne kažem, nedjeljno dolazili 300 godina brodovi kao dnevno, dakle 3000 leti. Tamo su bili preko puta Hotel Jadran, Hotel Galeb je odveće. Rezidencija je Balševe, Kula je Balševe. Dakle, ubio je jedan čovjek, vas je promijenio ime, inače nije promijenio, nego je preveo ime. Mene je Tito, ja sam mu rekao, nemoj da mijenjaš jer nije ona Kula. Tu je inače snimljen film sa Alanom Brodim na pijano, no, ako se sjećate, ovdje je snimljen film, ovoj Kuli ovdje. I ja mu kažem, rezidencija i Balšave ne Kuli. Kula Balšića, rezidencija Balšića i dvor Balšića sa Kulom. Kamen. Glava, neka dođe ovako, ovo pare. Tako da znate, Kula Balšića je Kula će pregore kad se vrati. Dio gdje je poletio Starog grada. Čak sam je puštao na televiziju da priča o Hrvati. Nakon toga je rekla da su najgori ljudi Starograda. I ja javno televiziji kažem što za žene ne vidim. Ružni ženu, nemo da je to ne ružno. Da sam ja puta srpsko. Nama uvijek, mi teško se učimo da kažemo crnogorski. Crnogorski ima samo dva slova, više znate, ja sam studirao, imao sam 10 u Beogradu, kod Dimitra Stevanovića, bio čuveni profesor, ja sam inače germanist. I on ovako kaže, ovako kleo, kaže, do naga da pogodim s kojeg ste vi kraja. Ja vam kažem, nisam iz Zente, oni imaju poseban jezik. Dakle, fuškarnice, ovdje su bili ti topovi. I vi, interesantno je to bilo, nema pogledati. Dakle, to je ovaj dio ovdje, mi to zovemo punta rodini. Dakle, vidite ovu stijenu ovdje dole, ona se račva i ide dole skroz, 100 metara nadalje sve kuće koje su bile građene između stijena, ostale su žive. Ono što je bilo građene na popijenom zemljištu Svetog za vreme zemljotresa 70. Pogledajte da sklonimo brodovi. Svi su brodovi i čamci na Bojani, dakle to je rijeka Bojana, 43 km dugačka izvira Albanije. Inače, za vašu informaciju, to je rijeka koja ima najviše vode u Evropi, poslije Nila i Volgu. Molim, u jednom inženjeru, znate, on je bio Rus, inače, bio vrstan čovjek. Jedinu stvar, i prokopa je kanal, jer je rijeka Kir u Albaniji stalno plavila. I naravno, kod te poplave uvijek bilo puno komaraca na Adi, tamo i taj dio. I knjaz Nikola je tada naredio tom inženjeru, prokopa kanal kako bi voda izašla na more. I prokopan je taj kanal Milena, pored Milena, i narod je dao
iz Milošte po ime kraljice Milene, ime. Međutim, on nije znao da je to kriptodepresija. Znate kad je površina, odnosno obećali su, čak i ambasada Kosova tog dana donirala 10.000 eura. Ja sam 10 put zvao da nisu pokrali pare, jer oni dijele to. Pa mi su, i pare su kažu tu, ali država ne smije da pare što se mogu. Tako da, znate, pogledajte, zidine polako se to ruša. A što se tiče one zgrade tamo, to je najveće rugo koje je uništio stari grad. I zato ja izbjegavam, jer ste vi naši ljudi, pa zato sam i to. Kad dođem sa gostima i strancima, i ovaj kamen je izvučen iz rijeke, mi to znamo, u Beratu, ali tamo je on bio džak. Tako oni to radi, unesu 500. Evo, sad ću da vam ja malo ispričam odavde, samo da dođete ovdje, to je prostorno groblje. Ide li mokra? Mi smo rođeni u ovoj kući ovdje, ali za vašu informaciju ova kuća je pala nakon zemljotresa 79. godine. Gore smo živjeli mi, dole stric. Ova bašta je bila do ovdje velika i tu smo ja i moj brat, doktor, jedan inače oba smo mi u Beogradu studirali, učili u gimnaziji kad smo bili. Za vreme zemljotresa ovaj dio je bio slično ovome, ovo je novo, dakle volat, tako mi to zovemo, i ovaj volat je išao skoro kružno do one ružne zgrade tamo. I počeo da radi, vidite. Dakle, ovaj dio je išao ovako. Ruke iz džepova kad se javljaju. Da vam kažem dalje. To je osnovno pravi. Po tome je postala poznata. Grci su imali sirenu, mi smo imali fljočku. Fljočka je bila polu žena, polu riba. U moru legendima. I nama je ostala ta jedna od fljočki koja je kasnije poslužila Cervantesu kao ono čuveni Dulcinea. Eto da znate kako smo mi to povezali. Inače, ovaj dio se zove Liman. Evo jedna čamu tamo, možete vraćati sa ribolovom. Tamo su uglavnom... Sada bismo mi htjeli. Ja sam to matematičar. Kad pomnožite brzinu, težinu, i 10-45 godina, ovdje se nalazi 5 metara. Ljudi to objavljuju na Facebooku ili u drugim mjestima. U ovom dijelu se klanja dženaza. Dakle, zadnja je klanjala ove godine, gospodina Hajra Nemandugovića, prije mjesec dana je umro i on je ostavio da hoće da mi se klanja dženaza ovdje. Dakle, on je okupan tamo pripremljen na mjestu škola i se računao u gražu. 532 godine. Ispod toga je to moje. Budali smo po 5-6 bol. Tako da, zato sam mislio... Nešto se mi hvalimo jer su Iliri starosjedioci ovdje. Nego su Iliri prvi ljudi ovdje živjeli. Grci su bili majstori za kamen. Dakle, oni su gradili da ovdje ovo je Kula Balšića, da znate za vašu informaciju. Balši iz svih kraja bivše Jugoslavije imali ste knjige.